Кеше бүген ирешкән үрләренә тырышлык, намуслы хезмәт, тынгысызлык бәрабәренә килә. Ирек Хамадишин да шулар рәтендә. 2005 елда крестьян фермер хуҗалык булып оешкан якташыбыз бүген Раиф Мортазин һәм Эльвир Шагалиев белән берлектә Агролидер кооперативын җитәкли. Эшне башлаганда иң элек җимерек хәлдәге 2 ферма сатып алып, йомырка сала торган 12 мең дәнә чиби алып үстерәләр. Икенче елны инкубатор алып, анда коз бәбкәләр йомыркалары чыгарып саталар. Йомырканың дефицит икәнен аңлагач, родительское стадо алып куялар. Кошчылык фермасы моңа кадәр Метре авылында гына булса, кыска гына вакыт эчендә алар үз бизнесын Ташъелга, Татар Смоловкасы, Яңа Карамалы, Иске Чакмак авылларында да җәелдерде. Биредә безнең козлар фермасы урнашкан. Монда 2500 коз. Булар йомырка салачак козлар, озакламай йомыркалары күренә башлады дип торабыз инде. Аларны яңадан инкубаторда инкубировать итәбез. Безнең шулай ук чәчүлек җирләребез бар. Анда 400 гектар Ташъелга һәм Нектар авылларында анда үстерәбез будай һәм арпа, 10 гектарында бәрәңге. Бүгенге көндә аларның 9 фермалары, 6 складлары, 2 җәйге лагерьлары, 2 комбикорм цехы, 1 инкубатор һәм гаражлары бар. Бәхетенә оештырган хуҗалыклары яхшы гына эшләп китә. Ирек Хамадишин хуҗалыгында тавык фермалары да бар. Аларны фермер күмәк хуҗалыклар таркалганнан соң бушап калган сарык һәм кошчылык фермалары базасында оештырган. Яхшылап чистартып, ремонтлаганнан соң яңа җиһазлар, инкубаторлар урнаштырган. Шулай итеп 40 кешене эш белән тәэмин иткән. Кооперативның Тацмиловка, Ташъелга авылларында 400 гектарда җир биләмәләре дә бар. Аларда икмәк үстерәләр. Монда безнең инкубатор тавыклар 100 мең күләмендә тавыкны чыгарып үзебез үстерәбез. Аннан соң тавык чыгару биткәннән соң коз йомыркалары куеп чыгара башлыйбыз. Хәзерге көндә монда 6 кеше эшли бу инкубаторда. Монда эш сәгать механизмы сыман бара инде, бөтен эшне төгәл башкарырга кирәк. Тиешенчә температураны тотарга кирәк һәм влажностьны тотарга кирәк. Чисталык, роддомдагы кебек, һәр вакыт чиста, бер тузанда, бер нәрсәдә булырга тиеш түгел. Шулар хезмәтләрен намус белән башкаралар. Эш нәтиҗәләре әйбәт. Кооперативның сугым цехы да бүген тулы куәтне эшли. Коз һәм интаутлар өчен дип исәпләнгән әлеге цехта чалу гына түгел, эшкәртү, фасовкалау һәм суыту кебек процесслар да башкарыла. Ирек Хамадишин сүзләренә караганда, биредә тәүлегенә 300 баш кош-корт конвейер аша уза. Узган ел азагында сугым сыю цехы сафка басты. Монда тәүлегенә 300 каз суюны оештырдык. Аны сую гына түгел, эшкәртү эшләрендә башкарабыз. Эшкәртеп, фасовать итеп, торговый системаларга һәм оптовикларга сатуны оештырдык. Кыскасы, фермерның бер генә минутта буш вакыты юк. Бүген алар кулындагы кошлар саны меңнәр белән исәпләнә. Ирек Хамадишинның хезмәтләре күп санлы мактау кәгазьләре, истәлекле бүләкләр белән хөрмәтләнгән. Алар арасында олы иҗтимагый эшчәнлеге һәм Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарының нәтиҗәле хезмәтен күтәрүгә керткән зур өлеше өчен Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы рәисенең рәхмәт хаты да, Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының җитештерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелгән алтын медале да, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының ел эшмәкәре бәйгесендә бирелгән җиңүче дипломы, җитештерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бирелгән Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы, Мәскәүдә узган иң яхшы крестьян хуҗалык конкурсына катнашкан өчен бирелгән дипломы да бар. Ирек Хамадишин Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемле почетлы исемгә ия. Ул Россия Федерациясенең атказанган фермеры, эшләгән хезмәтенә күрә бирелгән дәүләт бүләкләре аның тынгысыз хезмәтенә иң зур бәядер ул. Hayırlı gün, hürmetli Prezidentimiz Öztürk Aliyev, hayırlı gün Kongress'te katılışçı milletvekillerim. Min özüm Tatarstan'ın bir şeklinde uğraşkan 97% halkı Tatarlardan durgan Müslim rayonuna, özüm fermer, yumurta salatırgan tavuklar üstüne, nesil kızlarıqtan, olanın inkubatorda bekleri eğlendirip, boysları için kalıpta, boysları için kaz bulmaç üstüne iditip satağız. Эш оештырганда бер нәрсәбез дә юк иде. Хәзер исә 5 авылда колхозлардан калган иске фермалар торакларын сатып алып, ремонтлар, җиһазлар урнаштырып, үз бизнесыбызны оештырдык. 400 гектар җир эшкәртәбез. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм хөкүмәтебезнең ярдәмен тоеп яшибез һәм эшлибез.
Avulda halkını iş bilen temin etүү hem özümüzge de tabuş alуу maksatından avul kişilerine doğru negizinde төлөксүз bölge beremiz. Anın 4'ten 1 üçün koz bilen avul programımızın eli gamelge başarabız. Tatarstan Fermerler Asosiyatsiyasi hem rayon yetekçiligi bilen birlikte işlene turgan elgi programma avul kişiler için üsteme kirim çıkanalı fermerlarga okşası ez bolan gражданlarга işlep getirge mümkünlük tuguracak. Özümüz koz üstüreğindeymen Tatar kişisine kozlar üstürüp gerekte yatışkı tüsülü. Tatar halksa yama yıl beyleme bulsunmu, tuğan künmü, kunaklar kisede koz pişirgetine. Sabun tuyga her vakt toplanan koz koyabız. Tuylarda da parlı koz tüldüründe. Bizde koz umaları ütkerüde motor tradisiya. Koz başlarından başka halklarda şimdi temli riziklar pişire bilemeyken. Min hatta boş ayak barışı, bağır tortu, yürek salatı hem başka riziklarını milli rizik olarak tanıtırga takdim eder edim. Bu sınaralar Tatar halkbaşları. Elektrikli kalkışı sözün fermer düşüncesi bilen araştırdık. Avul kucalığı sözü uğruna agrar biznes düşüncesini kullana başladı. Çünkü biz kadir tabuş avul kuşlidirgan uyuşma. Tabuş olmasa agrar biznes bulmasıydı. Soňky ýyllarda rayonumuzda ýoňaş merkezler barlyga geldi. Olar eski turaplarını satyp alyp, remont etdirdiler. Satga baskan bu turaplarda häzir 2 million ortak boş kurulýar. Bu siratında köpme kişine iş urunu bilen temin etүү mümkinligi berdi. Bugün işgüzarlyk region hem tulayım ilimiz iktisadynyň mühim uluşyny teşkil eder. Çünki kişi hem da biznes ýoňaş urunlary buldyra, üsteme beýlerini formulaşdyra diýen edi prezidentimiz işgüzarlyk birligi wakilleri bilen surashpak. Bugünkü günde raýonumyz ýerliginde 50'den artyk fermer bar. Şularynyň umry toşkurt bilen şugullanýar. Şunысы kuwançly, raýonumyzda Tatar halkynyň genofondyny saklap kala turgan Tatar awullarynda iş urunlary buldyra hyzmat aparat bilenler. Bugün uňuşly biznes proyektlaryny başka Tatarlarybız urnaşgan töreklerge de götürge gerekdir. Franşiza, ýese agrar franşiza düşünçelerini biz biledir. Şuşunday ýakşy proyektlaryny başka töreklerge götürүү üçin maksus uyuşma yoki kişiler birleşseler gerekli ataşlı bulur edi. Bu meclisimizge Rusya'da belki dünyada Tatar milletinin en unganları, en bulduqları münajaylandır. Birimiz tüzüşlerinde kalkınlarımız satıp alı, dürtüşlerimiz avul kucalığı hem başka ülkelerde ulaşlığına hizmet koyar. Maksus uyuşmamız bulsa, bor məlumatını birge tutlar, başkalar bilen ilimde urnaştırsa, bir-birimizden ulaşlı işlerine süyünüp, olga tabada işlerini birlikte başkarılı edik. Sir tügül, avullarda halk sanı gibi, avullarda yurt sanık kuruşu gençlerimiz de barmak bilen sanarlık. Bu amaçlarda, nik degende avullarda gençlerine iş yok. Optimallaştırуу şartlarında mektepler yapılar. Balalarımızın rayonda hem kurşu avullarda avtobuslar bilen uqtarga yötürge mecburuz. Munday optimallaştırуу kısalarında uqtuşularga da şüphe. Tek şunusu sabayta, vaqt uzgaç hökümetimiz bergen avtobuslarımızda tuzlar, yağırlıkka aksa jetmey başlar, kriz degen hükümet teşekkürletmez. Bu şartda halkka närsesizlik, bilgisizlik, alda günge nıqlı işanç bulmaw yurtlarımızın rayon üzerine düşürge mecbur eder. Şit ýerde balanyny fatyrga urnaşdyruu ise etiyeni bergen terbiýeniň tomuruna boltaş egu bilendir. Awullarybız Tatar halkynyň inkubatory diýip etgende bolmaly. Şunun üçün akşany ýolga galdyram diýip, gelesek bunu Tatar ählinden aýyrmaýar. Bugünkü okuwçylar gelecekde falan mektepni kıskartuşylar, mektep tarifini yapıcılar oldu diýip süýläp berip durmasyn edi. Zihar üçün mekteplerinizi yapmağız. Şehirlerde ömrü düşük bu müdür öz Tatarlarımızın tuğan tillerini unutup uluslararası barın kuruda kızganız. Yoktu dünyaga gelişi balalar sonu da kuandırdık tugul. Ona bilirdim Allah'a şükür, 4 bala usturam. Şehirde yaşayışlardan soruyorsun ki siz neçe bala terbiyelisiz? Cevaplarının 1 yoki 2 sonu bilen çekilmesi beratsizdir. Bizning bütünümüzge de bir yurtga toplanırga, bir-birimizge tirek bulurga gerek. Onun için hükümetimizge, türlü uyuşmalarga, bütün Tatar Kongresine ümitli gözlerimizni tikýbiz. Bizning Tatar halkyň hukm ülüşlerge birgeleseler de, Mişerge, Kraşinge, Tipterge, Kırım Tatarlaryna hem başkalarga biz barbarız bir halyk,
bizga faqat birlashishi kerak. Boshqa yerda yashovchi tutarlarni unutmasqa, qo'limizdan kelgan qattiq bo'lishi kerak. Bunga zin nazarlab turli regionlardan kelgan millatdoshlarimizga respublika yetakchiligidan uyushtiruvchilar mazkur rahmat aytishim kerak. Shaxsiy ham fermer xo'jaliklari bizning agrar-sanoat kompleksindagi ustunliklarning birisi. Bizning tajriba Rossiyaning boshqa subyektlarini nazoratlar. Biz ovulda ishqorlikqa yordam ko'rsatuvning yangi formalarini izlashyapmiz. Bu bitta muhim deb aytdi Rustam Minixanov Qozonda o'zgan Tatariston Respublikasi fermerlar, xristian xo'jaliklari ham ovul xo'jalik qo'llanma kooperativlari sezg'inda. Yil boshlig'i fermer xo'jaliklarini albatta va o'stirish uchun tegishli tarbiya berishagini ishontirgan ekan, biz de o'z siyatimizda onun ishonchini oqlarga tegishmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.